Ima li što mirisnije od domaćeg soka od bazge? No bazgu možemo iskoristiti na mnogo drugih načina, a za to prvo moramo ubrati cvjetove. Bazga se treba brati na sunčan dan, kako bi se stigli otvoriti novi cvjetovi prepuni peludi, koja nosi sav okus i miris. Ja ne moram daleko do bazge, jer sam ostavila samoniklu u dvorištu. Inače, stari narodi su jako poštivali bazgu i smatrali su ju zaštitnicom doma, dobrostanja i majčinskim likom. Cvjetove berite samo otvorene i ne stare. Svakako nešto ostavite i za jesen, kada ćemo se baviti bobicama koje su jako dobre za imunitet. Kada se vratimo u kuću, napravit ćemo sirup. U staklenku stavimo 500 grama šećera, a zatim dodajemo limunsku kiselinu, 10 grama. To je dosta veća količina nego u sličnim receptima, no jednostavno je potrebno, jer u sirupu ima mnogo šećera kojeg treba izbalansirati. Prelijemo istom količinom vruće vode kako bi lakše otopili šećer. Pričekajmo da se otopi na ohladi, makar na sobnu temperaturu, a zatim gulilom priredimo limunovu koricu, a potom i narežemo limun. Možete koricu i naribati, a možete limun jednostavno samo narezati, no ovako se ipak nešto lakše macerira. A zatim napunimo staklenku sa što više cvjetova bazge moguće, koliko stane. Na ovaj ćemo način dobiti koncentrirani sirup. Cvjetove nikako nemojte prati, već samo odstranite nečistoće. U mom slučaju ima puno cvjetića bagrema koji padaju na bazgu. I to je to. Sada treba prekriti staklenku kako ne bi uletile mušice i treba ostaviti jedan cijeli dan da odstoji. Maknite sa sunca jer će bazga lako oksidirati i posmeđiti. Ako se sjetite, možete u prolazu malo promiješati, no nije presudno. Sljedeći dan preostaje samo procijediti. Izgleda i miriši prekrasno. Ovo je i zapravo sva količina koju ja radim. Čuvam u hladnjaku i ne konzerviram. Sirup od bazge smatram mirisnom sezonskom poslasticom u kojoj valja kratko uživati. Uistinu se ne mogu zamisliti kako za jesenjih kiša i magli pijem proljetni sok od bazge. Sok od bazge svi radimo po svom ukusu. Neko jači, neko slabiji, no jeste li ikada probali sa mineralnom vodom? To uistinu osvježava. Sljedeće ćemo pohati bazgu. Pohano cvijeće je ideja koja uvijek jako oduševi djecu, a tako je lako napraviti. Napravimo smjesu od jednog jajeta, 200 g mlijeka i 100 g brašna, malo vanilin šećera ili običnog i prstohvat soli. Promiješamo kako ne bi bilo grudica i to je to. Najradije poham na svinjskoj masti. Tako smo oduvijek radili. No vi svakako možete odabrati ulje. Kada pržimo na masti, ono što pržimo puno brže dobiva boju i nešto lakše zagori, tako da moramo pripaziti. Cvjetove za pohanje odaberemo što veće, ali i što ravnije. Kada ih umočimo u smjesu, oni će se malo slijepiti. Zato ih u ulju moramo malo protresti gore dolje i od toga će se lijepo raširiti, kao da su rascvali. Treba ih provjeravati, ali uistinu se jako kratko prže. Kada smjesa dobije boju, gotovi su. Većinu vremena neka se prže na jednoj strani, a onda ukoliko je potrebno, na trenutak ih treba okrenuti samo da se zgotove s druge. Odsjedimo ih na ubrusu i to je to. Poslužimo ih na tanjur i posipajmo šećerom. Ja ovdje imam šećer koji sam samljala sa mahunom vanilije i odlično paše uz bazgu. No ipak nešto nedostaje. Treba nam sladoled. I to naravno sladoled od bazge. Uistinu se može napraviti. Pa hajdemo. Uzmimo jednu čašu ili staklenku i napunimo je do vrha cvjetovima bazge, no uklonimo sve peteljke koje bi mogle biti gorke. A zatim ih prelijemo sa 200 g vrućeg mlijeka i ostavimo da se hladi i neka mlijeko upija miris i aromu cvijeća. Za to vrijeme ostatak nabranog cvijeća stavimo na sušenje kako bi imali čaj. Tu nema neke mudrosti. Samo trebamo cvjetove ravnomjerno raširiti na podlogu koja može upiti nešto vlage. Nemojte recimo izravno staviti na lim jer bi se cvijeće moglo upariti. Pazite da krpa nema miris iz pranja. Cvjetovi bi trebali imati čim manje stabljike. Stavimo na mračno mjesto, odnosno zaštitimo od sunca. I to je to. Za nekoliko dana imat ćemo sušene cvjetove za čaj. Provjerite ih ponekad da se ne razvija plijesan. A sada se vratimo na sladoled. Kada se mlijeko maceriralo, procijedimo ga kroz sitno cjedilo. Ne znam da li možete vidjeti, no poprimilo je žučkastu boju bazge. Cjedilo ne može procijediti ove najsitnije komadiće, no oni uistinu neće smetati. Zatim u tih 200 g mlijeka ulijemo istu količinu vrhnja,
Ovo je vrhnje za kuhanje, a još bi najbolje bilo kada bi imali pravo domaće vrhnje. Zatim dodajemo 120 grama našeg sirupa od bazge za dodatan okus i slatkoću. Naribamo malo limunove korice, no ne svu. I na kraju dodajemo žličicu meda. Med može pomoći da sladoled bude kremastiji i sa manje ledenih kristala. Dodavanje žumanjaka čini isto to, no krema od jaja ima svoj specifičan okus koji bi nadjačao nježnu bazgu. I to je sada to. Kako kažu, sada pratite upute sa svog aparata za sladoled. Ulijte u posudu i dajte na hlađenje u aparat. Kada se ohladilo, prebacimo u spremnik koji može u zamrzivač. Moj se sladoled možda malo previše ohladi u aparatu, no nema veze. Malo poravnamo i stavimo još hladiti sat 2. Ukoliko nam se sladoled previše stisnuo u zamrzivaču, samo ga ostavimo kojih 5 minuta vani i bit će savršen za grabljenje. Ova poslastica zaslužuje da se jede vani. Sladoled je izrazito kremast i odlične teksture, a okusom jako osvježavajući i blag. Kada ne bi znali od čega je, ne bi nikako mogli pogoditi. Mojim ukućanima je okus bio jako poznat, no nisu se uspjeli dosjetiti. Pohani cvjetovi se sa sladoledom krasno nadopunjuju. U kombinaciji podsjećaju na pohani sladoled. Nakon nekoliko dana bit će i suhi cvjetovi spremni za čaj. Osušeno bilje je najbolje čuvati u papirnatim vrećicama koje štite od prašine, u nekoj ladici na tamnom i suhom. Manje količine možete čuvati i u staklenkama. Naravno, moraju biljke biti dobro osušene. Ne smijete ih uzimati mokrim rukama ili iznad lonca s vodom za čaj. Čaj ćemo lako napraviti. Ako jednu, hajdemo reći čajnu žličicu bilja, prelijemo šalicom kipuće vode, otprilike 2,5 deci. I ostavimo odstajati 5 do 10 minuta. Svakako poklopimo, a zatim možemo procijediti i uživati. Bazgu koristimo pri prehladi i temperaturi, a potiče znojenje, čisti organizam i jača imunitet, stoga će nam jako dobro doći zimi. Komentirajte mi da li i vi volite bazgu i u kojem receptu vam je najdraža. I vidimo se u sljedećem videu.